Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi January ni som pasari ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau US in Greenland lak tuma malak mek na dodal tu tam tak omma sela President Trump chuan kaltlang pui halatum jela adodal tu ramjong jong telaka tarif sangjok la katumani ti apong zui tabok Iran le US boina chungchanga President Vladimir Putin thuk jokin haronin rolveta heti role hian pro-Trump lawmaker tia hansoi hialthin US Senator Lindsey Graham chu Israel ajina athil ti tumber chu Iran laka US sipai te anchet ngai na tura Israel nor ani Israel en thlatupol chaktak mai Mossad chief David Barney po Iran chungchang rel turin US sa athokluta US hi Iran laka chengai tura Israel chuan halangai ranga boina sosang takkara Israel chuan Negev thaler muna nuclear ralthuam nuke bomb hanti mai chu ates near khriatani Gaza peace plan phase 2 kalpui tura both of peace form chaumek kanibok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole Iran tual chung boina wanga nunna chan zat hriat thei chin chu apung chhaujela langsar taka in vau thaina te om tolo ma sela boinai ro chu thuk takin ain mungmek ne hriat ania hetiang kara hian India Today chuan nizan dar kwa harik madeu khat khan Israel hian nuke bomb test akon dakemni nuke site bulloka lirnging na satak achhokani tin han report atanga landan chuan Israel hian Negev thaler le achevela hian ralthom chi krang siam chona mun lian tak mai hanaya chungjinga chuan nuclear site po awma tunhai chwa hian Israel hian nuclear site thi nasatakin hantilian nia hriatania ralthom hlom bomlian tak te po helai hmuna hian siam chua thin ani boka tichuan ninga ni jing dar ko vela khan Negev thaler le achevel hi leichu anghing ta dur maya heiwang hian mihring nun phungpa ngai po nasatakin akhai lakani hantia kiltin mai tangin alam hari chu mai boka tichuan nuclear nilo bompa ngai thokna tak ante sani chuan alam te chuak tu ven him na thok tu rang te hian an ngai turania mase nuclear te sani ro chuan chu hriat tir hani ngai lo wangin alam hi tirik nin a hriatani hantibok India Today hian an report zeldan chuan hethil thleng thupna tan hian Israel chuan jingdar ko velatangin helai chevela hian school ranga te emergency drill nei turin ruam manna alosiam lok to bokani hanti tichuan bompa ngai test nearin lo na lian tak pakhat taom boka achan chu Negev thalera tanga lavak lowa Israel community rang te chena mun chu lirnging te na richer scale 4.2 velain helai chevele huamzau tak chu asoyani hantibok Israel chuan hethil thlenchan dik tak khi puanjana engma an nei lowa Negev thalera nuclear site atanga kilometer zazeta hla om te point central Israel te Israel capital Jerusalem khopuya tanga marlam panga te po hriatani hantibok he bom hi bom thokna tak bangai ni lowin nuclear bom ngai nia hriatania Syrian African Drift anti Dead Sea region thangin helirnging hian asoi ani tichuan India Today hian an report dan chuan nuclear hi atesani point Israel hian aruk taka athil ti ani wangin hapuang don lowa heti hunlai hian leilung jirmi ten lirnging pangai ron chuak turin leichung rilam panga lirnging siam thai thil che engma om lowani hantibok tichuan US le Iran inkar boina chungchanga Israel mingchu lamrik telreng ani wangin Israel tan hian Iran vauthaina tana poimo berle lian thamber chu nuclear test an nei hi ni tin han soibok hetiang ani mek lai hian nimin lama kanron report tuang khan Israel te Arab ram rang te Gulf nation ten US nena Iran beilo turin thuron an pea vaukhana then khatte po an pe ka wangin President Donald Trump chu Iran laka athil tum chungchanga ain nuk niam nia soi ania mase hei hi President Trump chuan adulo hle maya nizan lama khan US President Donald Trump chuan tu man min helawa keima kain hriat tirani engram le tu thunun na hnuaya ma kaum lawa nizan khan Iran chuan mi khai hlum tur zariat chuangjat mai han ro man toa mase tu ma khai hlum anilo khai hlum na chu cancel sak ania
chu chuan ngong lian tak anei ta zo ka ne hati the times of Israel chuan President Donald Trump hian thudi ka soinge soilo ti hi a hriat lowa Iran hian mi ti hlum tur zariat zat an nayam ti hi engma puan zar an nei lowa President Donald Trump nena tang chau hian mi zariat vel ti hlum an tum to chu cancel ani thu hriat ania Iran hian official in chu tiang thu chua chu engma khovel hriata an nei lowani anti President Trump hian Iran buaina inrawlh tura thutluk na halo siam to a cancel chungchang hi asoi warta viawa nizan thleng khan Iran laka te lom thula soi zui zela heiwang hian media thren khat te point an oilo pha hial toa The Times of Israel point nizan zanlai pelma deu khreta report an pek dan chuan protester te khai lumna an chun zom lo wangin Iran khroitu te chunga alom hleni ti President Trump chuan asoya nizan khan khai lum tura schedule an lo nei to an rom han sa vek to chu an thul thu an puanga azawain an thul veka khatianga Iran khroitu te thil ti kha kaza hleni lom thu ka soyati in Truth Social aposa Alan Maidan chuan Islamic Republic laka anhung tol ni na langa masen in adik taka chuan chungril taka mayal chu ain mung me kani hanti The Times of Israel hian update an zeldan chuan Irana hian tharum thona atop mak tawngin media hrang-hranga report kan hmuwa mase internet blackout chu chunzom alani zela wangin thilthlen dan kimchang takhi hriat thei alani lowa Iran khopui hrang-hrang van boruaka te drone thlawkwal tirania hriat thei china ninga ni le nimin zirtop ni thleng khachuan protest lian tham sign engma hmu tur chu haum lawa mase mi puiten lungoi lo na lan tira protest an nei hi mun enge mazata kalpui chun zomani ti report kan donga chung thil thlenga wang chu ani mai thaya in thana po chun zom ani mai thai boka US based nei human rights activist news agency chuan Iran anu na chan fin fia thai chin hi apung zela mi sang thum som kwa hani toni ti an reporta heti lai hian Norway based nei Iran human rights group ta chuan Iran security force ten an tha nun na chan zat fin fia thai chin hi sang thum zali som ni pariata akai sang toni tin voin lama hian an report ve bok ani tichon ni zan lai vela khan The Times of Israel chuan US Central Command CENTCOM ma an khoi tu luber loni to trin General Michael Eric Kurila chuan Irana hian sarkar thalo jok siam lo turin film khur angai hleni ti asoya Iran sarkar chu atluemo paithakemo hani point thil poi jok siam alhom hlea chumilaka chuan film khura tula Iran atanga bolhlo jongjong te thian fai vek tur chuan manro pakhat chau manga Iran bei hi atok don lawa sarkar sipai te inrawlh na te political lampanga inrawlh na te diplomatic le economic wing lampanga thohona engkim mai chu atan khom vek angaya ni hatia mase chumi tan chuan khovela sarkar jongjong te kan thoho angaya chiang takin soila khovel ram jongjong te thohona le malak na international effort ani angaya ni ati US Central Command Chief Louis General Michael Kurila hian Irana nom nokte bolhlo te hi 10-5 vek kan tum don ani chuan US sipai te chet tirlawa thulsan mai hi thilti chi hanilawa Iran ramchunga thurwal puile tranpui tur mipui tam tak kan nei lai hian arang thayang barin international community te hian ama sabarin Iran ramkal phungle dictatorship te siam thatur hian sipai te rang taka kanche tirma langayani hati Michael Kurila ngaidan hi Iran sarkar thak thlenga ramkal phung siam thatak tak tur chuan angayani ti hi expert tam tak te ngaidan aloni to boka President Donald Trump hian engwangin nge athu tiam tam tak te hlen chuak lawa hetianga anhung tol san ti hi zona tam tak aum boka Trump chana chu kanron report ang kha hania heti rol hian Iran ramchunga sarkar thar thlop thaitu tur mipui tam tak anom laya sarkar thak thleng hi hun poimo le hun ramchang berani ti ngaidan nei tam tak anom bok ani tichon Irana Islamic Revolution hun lai tuna Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei pa Sayyid Javad Khameneian Iran lalchung kuate anramatang not chuaka Islamic law nuaya thunai na sang ber in bela Iran ram ha kai hroitan tirlaya Iran lalchung kwa han no chuata chu Sayyid Khamenei athi nuwa tuna Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kai hroina nuaya Iran mi puiten digna chanvo han nei chu rabena sat ani tiela anthil ti kha mi puiten adiklawani ti tuna hian an khachok meka tuna protester te po hian chu an ngai poimo ania
Iran lalfapa an Crown Prince Reza Pahlavi chu an rama rorele tura lokir turin an duni ti an puang hloma heti hunlai hi Iran dictator Ayatollah Ali Khamenei paithak na le athunei na jongjong hlipa Iran rorel na kalphung siam thatna hun remchang bera expert tam tak ta chuan an ngai bok ane ti chuan hetianga an rama rorel le tura an du ber Iran atanga an chung kwa an chuatak Iran Crown Prince Reza Pahlavi chuan Islamic Republica rorel tu te tluk chena turatan hian khovel pumpui international community te an inrawlh aphu tani ti aron pong le ta protester tewang hian Iran sarkar chu atlu chethaya Islamic Republic hi atlu donani masetlu lawani chuan engtika nge chutiang thil chu khovel hian tiatum mi puilungoi lo protester te tranpui tur hian khovel ramrang te thok chuak turin kangen chawa chutiang chu kan thlen tir thayani chuan kami puiten min kauna le min beiseina chu chang turin kain peitoa Iran rama kakir leang hati Iran president le hruaitu dang jongjong chunga po thunai tu Khamenei rorel na hnuai atanga Iran lalchung kuate no chua ani nuwa Iran Crown Prince Reza Pahlavi hi Washington DC a awmek ani Pahlavi hian asoi zeldan chuan Iran mi puita chuan ground na thutluk na siamin man lameka tuna chuan international community te hian anzom ve atul tol hlea Islamic Revolutionary Guard hruaitu tele command le control infrastructure te beitheng point ti du dana lakatanga mi puite humhim turin international community te inrawlh hi ahun takjat toni hati heti lai hian Israel chuan President Trump hi Iran laka sipai chakna manga achet mai alaring rangani ti The Times of Israel chuan an reporta hebaka hian Israel Channel 12 chuan sipai manga chetna tur chu thul felvek alani lawa thutluk na siam turin hun reilo te Iran hi clear mek ani chawani tin han reporta hebaka hian kan public broadcaster in report an pek dan chuan President Trump hian protester ten an kauna chu chang turin engtiklai point ain peirenga mase diplomatic lampanga malak na inbiak na rang hian ra achwa dana jirin US sipai ta chu chaturin englai point anin peirengani antibok mase Israel sarkar chuan voile khata Iran hi US sin anoi chiatvek thaina tur chuan US sian Middle East sa ralthom le sipai te manruat te anga toklawa anga yani anti ti chuan hetiang boruak le ngaidan rang kara hian Israel sipai IDF ta chuan Nizan Khan thu chua han siam danin in buat saina anti pungani ti an punga Israel Home Front Command in kai khroina jongjong po engma ti danglam malani lawani ti an puangjui boka hetianga thu chua hi kartopa siam thinania The Times of Israel chuan kartop po athen main Home Front Command hian in kai khroina rang te ti danglamani lo thu hi an puangani anti Sabat ni halo thleng trap towa mase IDF thu puang tu Brigadier General Alfred Efrin chuan in donatan hian engtiklai point kanin buat saya kanin peirenga melma telaka low inven himna defensive emo anor tu jok le abei tu jok offensive play angayani poa chutiang ti thaitur chuan engkim engtiklai point kan peyani hati Alfred Efrin hian asoi jaldan chuan mipuita chu engbum na thuwa ma inin ngat turani lawa official channel kaltlanga puanzar chau hi inring turania tunthleng hian Home Front Command kai hruaina guidelines jongjong chu engma thak dangla mom lawani ti mipuite ka hriatirani hati Iran ming harik to hi chuan Israel hi akai noi lian tak ani ngai thrina chutiang bokin Israel rik to chuan Iran po akai noi lian tak ani zel boka chutiang kara chuan Mossad chief Mossad thotu David Barney chuan US sa Iran chungchang soiho turin akalani ti apuanga The Times of Israel chuan protester te tha ani nuwa Iran anor huai hot na chu are chozel nin soi ania chutiang kara chuan Mossad chief hian US sapanani hanti Waynet News in report an pek dan chuan Mossad director David Barney hi Iran protester mipui pungkhom te nasataka Iran sarkarin ati du dan nuwa ralthom manga in thanarap thak tak chu Iran security force ten an kalpui boka heng jongjong hi America sipai ten an chan le na tur chungchanga in ron khom na poimo tak nei turin nimin khan US athenga Israel spy chief David Barney hian Miami White House special envoy Steve Witkoff nen in biak na hanei donani hanti hemi chungchanga hian Aziasin report an pek dan chuan Iran le US in biak na direct communication hi Steve Witkoff kai hroina hnuaya awmeka
Israel spy chief David Barney hi chuta chuan inrawlh na thuk tak nei ania US laka Iran hian bumna thu thil pakhat po an soilo na turin Israel Mossad ta chuan uluk takin han vilpuyani tin han report ani tuntruma Mossad chief David Barney zukalpo hi kalchan poimo tak pahni anaya pakhatna chuan US in Iran laka malak zel dan tur chungchanga inron khomna ateldona he inron khomna hian US sipai te Irana anchet dan tur chungchang chu du than tur option jinga hian alatel rangani hantia chu Israel spy chief atel vena chan poimo tak ni in alanga hebaka hian akal chan panhina chuan Iran le US in biakna direct communication hi Israel Mossad chief David Barney hian uluk takin havil puya tichuan in biakna toite chau lowam toa hian thil soi ho tur poimo tak kaum ta ni in ahriatani hanti kan soita kang khan US chuan Iran nena in biakna kalpui meka hian engtin nge malak chunjom zel donani ti chu ngong chua aron nei thuai donani ti anlo soitoa chumi zir chuan sipai te po chet tirna ala thleng donani ti US chuan an soiboka tichuan ni min lama kan ron report to US in biakna athil phut point rang pali te kha The Times of Israel chuan rotna angin Iran hian an pom thailawanga rotna thar han nei ani mai thaya chutiang rotna thar chu US hian pom hatum don lawa US rotna hi Iran hian apom lawani chuan sipai ta chet na chu lo thleng ngai turanga yani hanti engponi se mipui ten kan bai seile kan rin danang duak hian in dona hi ha thlengot lawa karinge mozat chungte thaenge mozat chungte po in dona hi hain mung fo thrina chutiang deu chuan The Times of Israel chuan chungril taka meyal chu hain mung mek ni in ahriatani hanti ti chuan enge motak in mung chu haum chhomek ti achiang zela Asia sin US ne na tanga an thu don dan chuan President Trump bai pui thakna tura thupek achua palhlau chuan US sipai te rang taka han chet thaina turin defensive le offensive capabilities santi in dona man tur ven himna lampang le melma te beina tana man chi ral thuam chi rang te US chuan Middle East a achoblut mekani ti an report bok The Times of Israel chuan hemi chungchanga hian US Military Central Command chu enge chanti zonan zota mase Central Command atang hian chan na an mulawani ti an report bok US in Iran beilo chan hi soitam takaoma mase the Institute for the Study of War ISW chuan thudik ber chu puana ni lo ni in ahriata achan chu US President Donald Trump tello hian Russian President Vladimir Putin chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone call mangin uluk takin abia hebaka hian Iran President Masoud Pezeshkian nen in biakna khun khan tak kan nei boka Russia le Iran hian ramin ven himpuiton turin in remna thuthlung siam lo ma sela Russia in full support apek ram Iran hi US hian chutimaya hanwai chiat Russia hian aram ti don lawa Iran hi US in abayani chuan Middle East sa rampoi mo tak mai Iran hi US le Russia in machon na mun lian bera achang thayani hanti Russian President Vladimir Putin hi Iran le US in kara boina kalmek le Iran ramchunga protest boruak sausang tak mai chungchanga hian thuk zokin ain rol tamekani tin The Moscow Times chuan an reporta Israel le Iran nen po in biak na hanayani ti an reporta mase chiangkwang lo takin he report hi haum masapota ti chuan Russia sarkar thupon na Tas News chuan nizan zanlai pel nu khan report kim changdeu zokin han ron naita Kremlin chuan tuna thil thengle Middle East sa borok sausang tak omek hi thil khalo takani ti anem heta Russian President Vladimir Putin chuan he boina chinfel ol samna ber chu ramdang te in rol lo hi ni ti asoi chuak boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen Middle East sa thil thleng chungchang hi soi hoin telephone kaltlangin in biak na hanaya Russian President Vladimir Putin chuan he biala remna le muan na om thaina tura diplomatic le political step ti chak chu thilpoi mo takani ti ahrila in biak rem na thoka malak na kalmek chu chakzo ka kalpuya siam that atul hleni ti Israel Prime Minister hena hian ahril bok ngani Tas News tin an report zeldan chuan President Vladimir Putin chuan Iran President Masoud Pezeshkian nen phone call manga in biak na hanai boka hebiala borok thalo tak mayom chu pangai taka awm le theina tura malak dan tur an soi dunani hantia
mase hei hi in rem na ta na malak dan tur ani lo mai theya Moscow le Tehran te chuan strategic partnership ti chakle zual han tuma chumi tan chuan sector rang joint economic project chu Iran le Russia hian ataka kalpui turin annem nget ani US President Donald Trump nena Iranin anril mialo chu President Vladimir Putin nena hian Iran chuan anril nin soi ani boka TASS News hian an report dan chuan Masud Pezeshkian chuan Islamic Republica thilom dan le thilthlen dan chu siam that tuma han bei dan kim chang tak President Vladimir Putin nena hian arhilani hanti tichuan Israel leader le Iran leader te abiak dan hi thilin person tak anita Russia chuan Iran nena thoho na nget jok siam turin ruam han na hasiam puya chuti lai chuan boina beng dai turin Israel chu arhiat tirboka hetianga Russia hi thuk zoka inrawlh zelani chuan Middle East rampoi mo tak mai Iran chu US le Russia in machon na muna achang thayani hanti hetiang borokara hian European Union Aviation Regulator chuan engtiklai point in dona le sipai ta chet na hlom tak chu thleng thut thei ani wangin India taima tukin lam jingdan ni vela khan European Union member ram thlona service airlines jongjong te chu Iran van boruak an airspace sa thok lut lo turin hriat tirna anti chuak ta hani hetiang kara hian Gaza peace plan phase 2 kalpuina tura both of peace chu din alongai ta voin lama The Guardian in report tan pek dan chuan both of peace member tan hian US President Donald Trump chuan US Secretary of State Marco Rubio le former British Prime Minister Tony Blair te arwatani ti an reporta heibaka hian amak pa Jared Kushner le US Special Envoy Steve Witkoff te World Bank President Ajay Banga te chu ruat telani ti an reporta President Trump chu both of peace chairman nitur hian ain ruat bokani hanti heibaka hian Bulgarian politician tele former UN envoy to Middle East te Gaza Iowa Gaza tranga representative turpo ruat telani tin an report bok ani Israel Hamas in dona lampanga po hian malakna chaktaka kalpui tum ni na hriata The Guardian hian an report zeldan chuan International Stabilization Force Gaza tirlu turchu ahotulu berniturin US Special Force ahotulu berlonito thin Major General Jesper Jeffer chu ruatani ti an soiboka Israel hian dodalna lian tham tak chu engma soi alanei lowa mase both of peace sangdewa meeting poimo tak mai han kona Gaza Iowa representative atana an ruat Palestine Authority dinglaya tranga lotel vet chu andu lawa wangin Israel chu he meeting a hian antel du lawani tin The Times of Israel chu an report bok heti mek lai hian Greenland lak tuma President Trump pan akepen na chu nungtol lawin malam halapan zel boka heiwang hian North Atlantic Treaty Organization NATO lakatranga hlom lo thleng thai te loen fia turin UK Navy te chuan crewless helicopter anti tuipui hnuaya po ral thuam engchi po tui hnuai long po local sela chungjong lo mu thai tur helicopter an tho kwaltir ta vut maya NATO member rang sipai tam tham vak lo te po Denmark le Greenland te anlut mek zelboka hetiang kara hian President Trump chuan Greenland hi kan langai dona US control na hnuaya da ani dona chumi lodo dal tu le kan thil tum du lawa mindo tu telaka po tarif sangzo kan la donani tin nizan khan apong jui tabok ngani